can feel my body cold against the concrete. Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i ovo nije bio video koji je u planu. Danas je 24. august, tako da ovo vi gledate malo kasnije u toku dana. Uglavnom plan je bio da izađe video Never Have I Ever, međutim to ćete gledati utorak, a danas ću pričati o nečemu što je trenutno jako bitno, točnije ne trenutno, uvijek je bitno, ali sada je nekako pravi trenutak da o tome pričam i da podelim neke stvari sa vama. Ovaj video jeste o tome šta se zapravo dešava sa Amazonijom i inače amazonska šuma, tačnije prašuma, obezbeđuje 20% kiseonika na planeti Zemlji, ima najveći biodiverzitet i tamo živi preko 30 miliona ljudi, a mi možda nismo svesni šta se trenutno tamo događa. Kroz istoriju je Amazonija bila otporna na vatru i na požare zbog vlažnosti vazduha, međutim uz veliku sušu i uz ljudske aktivnosti sada je broj požara u Amazoniji porastao za preko 80% u odnosu na prethodnu godinu, a tome dosta doprinosi seča šuma i neke druge ljudske aktivnosti. Požari inače su doveli do toga i da se zamrači Sao Paulo, tako da je sat vremena u toku dana, nešto oko 3 sata popodne, bila dnevna tama, nakon što su jaki vetrovi prosto doneli dim, što je zaista katastrofa i što verujem da će se posledice tek vidjeti u budućnosti. I predsjednik Brazila, Jair Bolsonaro, od početka, od kako je zapravo postao predsjednik, vodio se time da je za Brazil bitniji ekonomski napredak od toga da sačuvaju prosto životnu sredinu, te je otpustio je tako i šefa institucije zbog iznošenja podataka o seči šuma, jer je dozvolio da prosto seča šuma bude mnogo veća nego što je to bila ranije. I ubrzo nakon toga su se pojavili ljudi koji su naravno okrivili predsjednika, tvrdeći da je on podstakao na tu seču šuma. I inače ti šumski požari ili ti požari u prašumi u Amazoniji događaju se tokom sušne sezone u Brazilu, ali isto tako mogu biti namerno stvoreni kako bi ljudi profitirali i nelegalno raskrčili recimo šumu i dobili prostor za gajanje stoke, jer zaista u Brazilu već godinama nije strano da se događa to, da kažemo, ilegalno eksploatisanje zemljišta, ali sada cijela planeta može biti ugrožena zbog par ljudi koji su krenuli glavom na drugu stranu. Pored toga, ja ću mu ubacivati neke isečke, ne mogu puno zato što mi uvek video blokira zbog toga. Žene koja živi tamo, čiji su resursi, dom spaljeni i zaista ima dosta plemena koji nisu želeli da se pomere tačnije se sklone sa neke površine, gdje su ljudi zamislili da je dobar prilaz reci, da bi bilo super za stoku, da bi bilo super za ne znam nija šta. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem uns baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar o nosso fonte de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender. Možemo praviti neka naša nagađanja, teorije zavere, zbog čega se to događa i tako dalje, a opet s druge strane možemo ući zaista pogledati i vide ljudi koji tamo žive i koji su sada izmešteni sa mesta da žive. Bilo da žive u šatoru ili u kući od drveta ili ne znam negde, u svakom slučaju mislim da je užasno da zbog par ljudi koji su želi da profitiraju, da stave tu stoku, životinje ili šta god, da zasade neko voće i povrće. Mislim da je ovo preveliki problem i prevelika stvar na koju bismo mi se trebali da zatvorimo oči. Mnogi se naravno osvrću na to kako je Bolsonaro ili ti predsjednik dao podršku poljoprivrednim kompanijama i također kompanijama koje se bave rudarstvom i umanjio je, da kažemo, tu neku nadležnost nekih vladinih agencija koje su odgovorne zapravo za šumu, za okolinu, za zaštitu sredine, kao što sam već rekla, ali opet sada mislim da je možda kasno i ne toliko važno da u ovom trenutku raspravljamo o tome ko je kriv, kako je došlo do toga i tako dalje, već na koji način možemo da pomognemo ovom trenutnom problemu i također se fokusiramo na to šta ćemo raditi sutra, tačnije kako da se ovako nešto ne ponovi. Kao što sam već rekla, Amazonija je najveća kišna šuma koja se bori naravno sa globalnim zagrevanjem i ako se nastavi ovako, prašume bi mogle da se pretvore u savanu, pri čemu će se smanjiti sposobnost apsorpcije ugljenika i također dalje će se ubrzati globalno zagrevanje, što prosto ne želimo, znate, verovatno svi učili isto u školama ili prosto čuli ovako. I da ne pričamo o svim tim životinjama koje tamo živi i koje možda nisu, tačnije ne možda, koje zasigurno nisu naviknute na te uslove za život. I juče recimo kada sam čitala, kažu da je brzina nestajanja prašuma takva da po minutu nastane veličina, tačnije nestane veličina 3 fudbalska terena.
i uopšte nisam imala nekako predstavu da se od januara do avgusta dogodilo 72.000 požara u tom brazilskom delu Amazonije, dok recimo u poređenju sa tim u celoj 2018. je bilo 40.000, tako da je sad skoro pa duplo, a tek smo da kažemo na pola godine. I iskreno, koliko god ovo ljudima može biti ružno da neko kaže ili nešto, tužno mi je što je toliko donacija dato za jednu zgradu, za jednu katedralu u Parizu, za Notre Dame kada je goreo, a mesto gde se nalaze milioni životinja, živog sveta, ljudi se uništavi sekunde u sekundu i prvenstveno nismo imali priliku gde uopšte za to da čujemo i tačnije da pročitamo, jer ja nisam imala predstavu da se to nešto događa već 2-3 nedelje, a da prosto vest ne dolazi do vas. Nisam nekako gleda TV, ali znam i od drugih ljudi da se to prosto na TV-u nije prikazivalo. Tako da do mene je došla vest tako što sam videla na nečijem storiju. I to mi je iskreno katastrofa i poražavajuće i toliko nekako zapitate se šta se sve to događa, što je, da kažemo, u manjim razmerama, s obzirom da sada pričamo o hiljadama i hiljadama požara koji su se dogodili i ljudi koji su, da kažemo, o tome znali, šta se to nešto događa sve tamo iza neke zavese gde, o čemu mi nikad nećemo ni saznati, jer prosto ako su uspeli da, nemam da kažem da sakriju, ali kada ne izveštavate o tome, to je kao i da krijete. Znam da to nije vest koja će biti pročitana od strane milioni ljudi, jer je to toliko zanimljivo i to nije kao vest, recimo, zgodna pevačica se skinula u kupać i zamislite čak i na plaži, foto u zagradi, video, u to biste sigurno ušli, tačnije ne vi, ljudi prosto generalno, imalo bi više pregleda, čitanja, čega god, ne znam kako to ide sa novinama, do možda nečega, eto kažem, Amazonije gore, jer se svi vodimo time, to je ta neka Amazonija tamo negde. Međutim, vremenom shvatite da to nije tamo negde i da je ovaj svijet jako mali, tačnije planeta je mala, kad god krenete putujete ili tako nešto, to je sve, da kažemo, nekih par sati avionom. I onda budete svesni da taj dim, da ti prosto, da kažemo, neželjene materije u vazduhu i tako dalje vrlo lako mogu doći do nas, te svega nekako mislim da već kroz par meseci možemo i mi očekivati različite promene, jer verujem da nećemo proći, da kažemo, nekažnjeno zbog toga što se dešava u Amazoniji, a prosto ljudska vrsta je kriva za to. I zaista ne znam kada će se dogoditi taj, da kažemo, breaking point ili ti presudan moment kada ćemo stati i razmisliti o tome kako će neke, da kažemo, naše male odluke sutra uticati na život naše dece, naših unuka i slično, kako će naredne generacije da žive kada jedina stvar koja možda, da kažemo, bila sigurna, to je bila planeta, a ona je sada ugrožena. Ne mislim da sad mi možemo nešto jako bitno uraditi u ovom trenutku, niti da mi se treba svi da letimo u Amazoniju, da mi gasimo šume, tačnije požare i tako dalje. To su gluposti, to prosto ne možemo da uradimo, ali samo mislim da podizanje svesti i priča o globalnom zagrevanju, o smanjenju korišćenja plastike i ostalih prirodnih resursa nije za šalu i svakako nešto o čemu, kao što sam već rekla, treba pričati, jer ćemo sutra onda možda 2 puta razmisliti prije nego što nešto uzmemo zdravo za gotovo, iskoristimo ili uradimo nešto što može prosto da utiče na sve nas. I evo, razmislite i vi, ali ja zaista mislim da gajanje stoke, rudarstvo ili šta god nije vrijedno života mnogih životinja, ljudi i generalno, eto, prosto jedne prašume koja tu postoji hiljadama godina i nadam se da tako misli i drugim ljudi, jer iskreno ako mi ne promenimo nešto, ko će? I prosto reći ću da koliko god to delovalo da se to ne događa trenutno nama, budite svesni da se to događa na mnogim mestima na svijetu. Evo recimo još jedna stvar, ne znam da li ste pratili, početkom avgusta je to bilo, jesu požari koji su se događali u Sibiru, na Aljasci i slično, s tim što za Sibir Vladimir Putin poslali su vojsku i pomogli u gašenju tih požara. I generalno ovog leta i posljednjih par godina tolike su promjene u temperaturama da ne postoji, onako, znate, ranije mogli ste sigurnošću da kažete u julu bit će 35 stepeni, 45, nebitno, to je leto. Međutim, sada vi ne znate da li će sutra biti 35, 10, 15 ili -5. I takve stvari će se još više videti, od zime koja će biti recimo super topla do leta koja će biti super hladno i nekako mislim da to neizvesno vreme, tačnije vreme neizvesnosti tek dolazi. I kao što sam već rekla, nije kao da u ovom sad momentu mi možemo uraditi nešto ogromno, možemo da donirati novac ili prosto pomoći u tome da se proširi vest i slažem se, nećemo mi sa storijom ugasiti vatru, to se apsolutno slažem, ali možda će tim, da kažemo, objavama, tim
načinom će informacije doći do pravih ljudi te će oni preduzeti neke mere. Zaista ko zna. Znam samo da ovim načinom života i sebičnošću sigurno nećemo ni sebi ni drugima načiniti nešto dobro, niti negde dogurati, a svi resursi koji su trebali, kao što sam već rekla, da traju zauvek, samo je pitanje vremena kada ćemo ih potrošiti, a mislim da to sve, kao što sam već rekla, stiže u vrlo bliskoj budućnosti i zaista uopšte nisam srećna zbog toga. I uvek kada pomislite da zapravo jedna osoba ne može promeniti ništa i tako dalje, setite se mnogih ljudi iz istorije koji zapravo bila jedna osoba dovoljno da nešto pokrene i da sutra to bude neka velika stvar. Možete gledati iz loših primjera kao što su, ne znam ja, Adolf Hitler, Stalin i tako dalje. Opet možete gledati iz pozitivnih, iz raznih revolucija, od raznih doktora i slično. Tako da, eto, ovaj video je onako više da se zamislite i da se zapitate šta biste vi radili na mestu, recimo se to sutra dešava kod nas. Ne želim da se ikada tako nešto događa kod nas i slično, ne želim nigde na svetu zapravo da se događa. Međutim, neke loše stvari se događaju sve češće i češće i koliko god smo, eto, prethodnih par godina bili fokusirani na te neke terorističke napade, na, kažemo, svađe između ljudi, sada ćemo imati problem sa zemljom, tačnije sa planetom i mislim da će više biti problema što se tiče poplava, zemljotresa, da li sad tsunamija ili evo u ovom slučaju vatre i požara. Tako da, eto, to je bilo to. Ja vam se zahvaljujem što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidjela tema zapravo koju pričam, jer znam da većinom ovakvi videi nisu gledani i ljudi to ne zanima da gledaju. Svakako da više volim da vam snimim neke zanimljive videe, nešto će da vas nasmeje, se zabaviti tako da se družimo sa tim u utorak. A danas prosto smo pričali o nečemu što smatram da je jako bitno i eto, drago mi da ste gledali ovaj video i vidimo se uskoro. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.